Sastojcica posna reform torta sastojci za posnu reform tortu, 120 g šećera, 120 g meda, 200 ml kisele vode, 150 g mlevenih oraha, 2 štangle posne čokolade, 1 vanilin šećer, kafena kašika sode bikarbone, brašno da se torta zamesi. Za fil, 250 g šećera, 250 g mlevenih oraha, 2 štangle posne čokolade. Posna reform torta se priprema na sledeći način: čokoladu istopiti, pomešati sa svim sastojcima i zamesiti testo, koje ne sme da bude ni previše tvrdo, ni previše meko. Od pripremljenog testa ispeći 4 kore. U ušpinovan šećer, dodati 2 štangle čokolade i 250 g oraha, sve dobro izmešati i tim filom filovati tortu. Po želji, poslednju koru možete preliti istopljenom čokoladom. Torta bi trebalo da odstoji dan, dva pre služenja, da bi što bolje omekšala. Za najnovije recepte kliknite subscribe, like i zvons, svaki dan najnoviji recepti, zato nas zapratite.